kunana dito'y kablaawak ni tatang kong anol nga agdingdingag ita radyo program yo nga aga po iti San Mateo Quirino Isabela. Oray lang nga nakaabay iti lapayag na ti radyo nga nakaindayon. Ken dagiti family season. Our texter 09932 tinagpuna din naman imbaga tinagan na. Nagkuha kami na ati Anjit niya. Anak ko na na. Kuya June, para kasi Ilocano ti si Siwit, sila nagiti amin nga members ti for dagiti Hong Kong chapter. Ken surutan matan dagiti amin nga tag Alfonso Luis tayo Fugao. Thank you kuya and ating Jam. Oh, yes, o sige nga rod, mapasamak data ading ket sa pila kumata malpason iti riribok dita Hong Kong tapno agkikita tayo manan medyo mailiw kami na apo kada kayo dita. Isudadi kanayon ko nga iti text i-post ako mailiw kami iti not the Hong Kong but the people nga kaduami dita Hong Kong. Si Siwit. Ilocano version ko na. na. Oo, kanya kabil mo. Sulinag. Habala data. Ay mong gayam. Sulinag gayam ka DJ ko ana. So kisok. Tata DJ bilit ko kung na nagayam. Okay nga ron. Para kadagiti at Hong Kong apo nga apo kailiw milauna yan. Ilada ulwan takano balong. And to my wife Juby, thank you so much di panangantabay mo kata kami di kalman. I-text mo tagi taga Pondok ag pwede ti Facebook live. Inagman tinukmaan balbalay kuman paamuek padakkelet bilit ko ana unget nuda kay timanggamat ay sumipit na kaamamak isu nga kadian na danyo to'y naungat bilit ko to'y bilit ko to'y bilit ko no agbalyudo nga itugtugot ko umingar ken makaungat no masal gidyo tasyak lang di nakaamo. Of course, iti translation na abot natin nga so nataket made possible by adding Angie Ragwal Maingit. Sumalsada dahon na kabsata Nelly Mariano Hiron. Inakman binisita sinukainan ay umok na ay nagitlog ti duwa ay nakarutiragsak nukuruso na dayot bilit ko maaprusan na agpagada kayo tapno maigaman maay ayam nyo to'y naungat bilit ko to'y bilit ko to'y bilit ko no agbalyudo nga itugtugot ko umingar ken makaungat no masal gidyo tasyak lang
diin nakaamo. Tuy bilit ko, tuy bilit ko, no agbalyo dungat, itugtugot ko, umingar ken makaungat, no masalgid yu, tasyak lang, diin nakaamo. And of course, si Siwit Agsala Kandeng, kuno ni Maya Montales. And of course, Glenda Faye, Batakan Adukul is also watching. Adukul Bartolome, kuno na ngayon. And attorney Christian J. Serrano Padre is also watching. I'm sure katuwanan ni Dr. Emil Castillo. Juan, siguro. Apanta siguro ako da kita. Agbirok iti panunot handa pa na sarakan. Kuno medical mission da. Haan, agbirok iti panunot handa pa na sarakan da iti pampanunot da. But I love reading your ano tawag di Giant Post, Tantan and Ka Emil. Naimbag nga malamyu kabsat nga June ken JM makikablao yung man kumada giti amin nga madama nga dumdumngeg dita EB Flores Dry Goods dito inayayat mi nga siyudad ti Ilagan inayayat. Yan amin nga madama nga dumdumngeg to'y programa yung nga adda kami manan. Thank you request man desonata nga iliw ko ken ka Kiel Flores of Ilagan. Dito yung IFM. Hello mga idol, pag-rate man. Lalong-lalo na sa Delfin family. Dita Ginaldo Ramon, kuno ni Rhea Delfin Respicio. Kuno man ni Lisbeth Bagawisan. Idol kablawag man ni Tatang Kubong Bagawisan nga nakaidadjay indayon. Ayo, nanonood ako, nakakatawa galing nila. Kuno ni Janila Binas. Yes. At man nakaidda ta indayon ka na, hindi magbaga nga nakaidda ta indayon. Babalin ka ti agtadar. Mabalin ano kaya. I-greet ko man ni natatang ko nga nakaidda di indayon ko na. Nga nakaindayon ko nakatawa. Siyempre, no nakaindayon, automatic di giant. Oo. It's either nakatugaw, no pang tugaw di indayon, when no nakaidda, no pang idda mo di indayon. And, pa-shout out ang family de la Rosa Almazan, Kurareng. Ba, Kurameng dito eh. Siguro. It's me, Crizel Kurameng. Okay, tam Kurameng di may kadua. Apur, or no sinyo tagtisa, di kami kamali. Pag-rate man ni Manong JC Ralustian, dita San Pablo, Kawayan. It's me, Crizel. Kuna naman yan. Talagang nga namin. Dua pa nga nag-text. Kaya kuna naman dito, yung bag nga daw yung idol kantaan nyo man. Basol lalaki. From Petang Terrenal, from Santa Isabel, Sur City of Ilagan. Kanaman iyo kam manipon ditoy. Idol pa shoutout man amin nga dumdungeg dita barangay Banagaw. Isabela Lalod kini Yoli manipon kinder kay si Siwit. Pa shoutout ti anak ko nga ni Zia. Keket na kantaan nyo tay si Siwit. Ni Leon Tadeo. Yes, and Domingo Gonzalez is also watching, our president at the Ramon Market Vendors Association. RMJ, Ramon Municipal Government Employees Association. Apoy, awang kayo manan, titingan na aldaw. Okay, kung na pa dito yung text line. Good afternoon po, kakablaawa man ti Family Salvador, Family Duque, ken Family Bautista, Family Pascua, ni Uncle nga pinakagwapo amin, ni Uncle Jomer Lolak nga Binay, ni Lolok nga Oscar, ni Antik nga Helet, Wino Jelet, ni ading ko Ella, ading Minmin. Request man ti Bulaon. Ismi, Bea Salvador, ti Cabecera 7, Ilagan, Isabela. Ayan, naglalaingan. Apo, Agilocano, ti texters tayo. Awan ti mabasak nga Tagalog. Thank you so much, Apo. Dito ngamin ti Kalikagong May. At masusuruan tayo, Apo, ti agsurat, kinagbasa, iti Ilocano. Ayan, ngamin naliplipatan tayon. Kadarato English. Apo kakaasi ka pa yung agi-correct ti grammar mo. Intunukan, binaliwam to mula di post mo ta. Maagduwa-duwa ka. So the best thing, Apo, let us love and exercise our own dialect. Talagang ayatan tayo di Ilocano. Balong, good PM mga lodi ko na dito. Wow. Great ko man aming agindingag iti programa. Yung request ko man iti basi nga track. It's me, Remigio Galiza, T. Labinab Grande Reina Mercedes.
Labinab. Labinab. Labinab na Ajiman umuwi Sulinak, ka. mga idol from Christian Ponayo. Have a blessed Sunday, mga kuya, from April Liwag. Yan. Shout out here in Blooming Treat, Manila. Magandang araw po sa inyo, Jelly Bugarin. Who's that? Awan to mo tawag kumaapo kanyak. Rekas ko man dyan, buwan. Oh my God. Naimbag nga oras iyo, Sir John Can go pitong JM. Kablang man, te advance happy 26 birth. Lovely birthday ni darling ko, Mr. Albert Dondon de la Peña, iti Monton, Malig, Isabela. Thank you and more power to your program. Itan bakit aksinatan ket awan kat lumlum daang ipuon pag sinaan ta ay jakla kuman ibagbaga awan anay ado akwarta ken ado adelata apuon pag sinaan ta kas na urnos nga agasawa iti kalman inbagada kanyak anapan ka kanjay lawag naglogan ka basit atrak ket jak amot napaspasamak ngim itin tasimang petkan iti sumuno nga agsapa kinarkarton adelata ket di mo payen makarkarga. Inaldaw biyag kong agpalpali iwak iti kastoy akasasaan narigan jak pa'y nakaimukat nakalugan ka manendi basit at rat Di monsan mailiw-liwag di naramanan iti napankatlawan nga isot pagat atapak ngaddan kasukpon daytoy bolsak itan bakit lipaten nag basit atrak ng tedken katraksa toy hatdog ko di mumitten kaya inim-imas mumit di basit atrak tarak tarak Agbubuya de balasan ko. Happy birthday once again, John Feliz Pastora Seriales, One. LPD. Di monsan mailiw-liwag di naramanam iti napankatlawan nga isot pagat atapak ngaddan kasukpon daytoy bolsak itan bakit aglingipatan basit atrak ng tedken katraksak toy hatdog ko di mumitten kayat inim-imas mumit di basit atrak toy hatdog ko di mumitten kayat inim-imas ken ka di basit atrak nim-imas kaya ken ka di basit atrak kunana Inim-imas ko na mutan. Well, that's it, Karumagat. We still have 12 minutes. 13 minutes. 12 minutes ko naman before the hour of 1. And you're still tuned into Dakalman Silang Abo 98.5 IFM Kawayan. Iti idol tayo nga. FM Kaya may timot di idol tayo nga ni. Jun Seriales Ken idol tayo nga ni. Jan Marcos daw Rimbal sa Madaw Operator. Okay, good afternoon mga idol kablao man ti pamilya Javier. Ulap ken masiglat ken babati ti apok nga ni John Leo nga ag second month no bigat. Pa-request man iti tukol nga rado from Irene ti San Pedro, Alicia Isabela. Okay, kung ano pa dito, good afternoon. Request ko man, di kanta nga si Siwit. Ako nalpasan. Isag ko kada, MJ, Naning, J. Marie, Sophie, especially to my husband, Manuel from Jovi, Bulusan of Nagkalawan,
Kaligyan, Burgos. Okay, pa-request man. Ka. Naibaga malamyo ken June, ken JM, kablao man to'y barok nga agkas nga inton Martes. Ani Ricky Fernando Elga. Mel pa sa atin ha? Okay, pa-request man dito. Kansyon nga may Melody of Love ko na. Oh my God. Okay, nga Rod, once again, sige, pwede kita pa ipang Blessed Sunday kanyayo karuba, great na kami man nga agasawa, nga madamang agdungdunggag, nga nakaindayon. Wow. Ni Fred Bermudez, Kosto, daytan. Norma Bermudez. Hanga nakainda-inday. Wanti si Busan ni Sidro, request ko man dyan, Al-Aliti. Di may maliwayan tagdunggag ti Domingo. Salamat kanyayo, Sir June, kaya ading JM. Oh, thank you so much, Apo, kada kita nga panagayat nga iparparangyo kada kami. Kaya kaya amin to nga subadan, Apo. Iso nga kadagiti adaan iti sukupanit. Mata pa ditoy? Tuloy-tuloyin. Clear ko lang po, kablawang ni Auntie Bebe kan Uncle Sadiri Arquero dita Diamantina from Lenny Diamantina. Soberano. Nagrit kan, request ko man jay, Idol J. Balasang J. Hilera. Love you mga idol kong Pogi. Okay, dita. Agur kabit. At may Melody of Love into no second hour tayo itong kansyonan. And tapno madito nga mag-copyright iti first hour. Kana man ni RCM. Hello mga idol. Ipagampa, ano sino? Dito binibining Pilipinas candidate number 4, RCM. Ni Rowena Monchang. Yes. Dati Apo, dito nga candidate nga na late nga hindi competition. Na disqualified. Adi disqualified. Adi jilatarwat iso nga agur oray ta aya Apo awan. Hello mga idol. Pagkablao man kano Velasco family nga agdendengag ijay Ramon Isabela. Kablao man ipod kini Ray Velasco agayaman na idol. Ay, adama la Velasco nga nasaya at iti panagaya da kanyata. Ay. One. Hello mga sir na yung Bangaldoyo. Pa-shout out ti pamilya Obena, Ken Garcia. Iti nagrumbuan Kawayan City. Request ko man Joy Philippine Geography from Jobert Obena. Okay nga Rod, damdaman na kita Apo. At ipay ununan ta ito request ni ating kong Annabel. Of course, good afternoon kada kita Villa Beltran Ramon Isabela. Glalo kinimanan kong arihinang adi talata nga aga panbantay kini ading may panbantay na ti blood sugar na, panbantayan na iti blood pressure na iso nga ading Annabel. Di ka kumaunay agkap-kapi kinong mga tinasam iten. Ta ay ayatan da ka. Ay ayaten ka inggan at tungpalbiag din tumamaliw din tumanasanas nubaybay-an na laksidan tuy ayat tungpal kuntun liday kinadaksang gasat ay ayaten ka nga ipang pangruna dintuket at sarday nga ingka idumduman lulipan na ketsyat tiranggasan banak kuntun patay anak kalkaldaay. Ayaten ka inggan at tungpalbiag din tumamaliw
masanas nubaybayan na laksidang tuy ayat tungpal kuntong liday kinataksang gasat ay ayaten ka nga ipang pangrunan dintuket agsarday nga in kaidumdumang lugulipanag kesyak tiranggasan banag kuntong patay anak kalkaldaay banag kuntong patay anak kalkaldaay. Yes, Kat. Ano ko na natabalo? It's 5 minutes before the hour of 1. Hello mga sir, na yung bangal daw yung pasyarot ti pamilya o bena. Nulit na dito Nulit da. Sika nga ta tinaguli nga nagbasa balong. Awag pabasol ka man. Siguro Ah. Pasyarot po lahat ng taga Sindon Bayabo from Marivic. Inulit Si na Labo. Pagkablaw sa ako, idol, na nakararating lang sa trabaho ni Janelle Binas. From Janelle Binas. Okay, kabla awak man amin nga taga Ricarte Norte ng Runa, dapapang Andres, damamang Berling, Ami and Donis, Abel, Alvin and Ameline, Myra and Buloy, Manang Maria ken amin nga kaanakaka. Thanks sa nakablaaw Belia. Request ko man legit tumang kunan na may sa katagiti copyrighted song si TFD nga no kanta mi apo I get a notification na nga dagos isungal li kami apo kansunin tikiti kanta mi ta si kami mismo tiltiliwan iti iTunes niya lagi di mo tan iti publishing di American talaga nga nag-istrikto. Magandang tanghali mga kuya, binabati ko lahat ng Castro family dito sa aming barangay Gayong Sur City of Ilagan. Request ko man kuya yung napudno nga ayat. Ayan, next time po please text us in Ilocano. Di ka di balong. Mabalin lata, basta amlatan. Okay, may met ko mga rin Ilocano. Lalaukan di Tagalog. Okay. Ken Flores, de Brauclef, Fritz Test, de Kawayan Sierra, birthday ko na naman. Sa bali mga dialekon. Pabati nga po si Madam Maria Cabusora nga, taga Kawayan, ag birthday. O, kasla ato laok, di ka di? Okay, kablaaw apo iti Ilocano iti pabati just in case na di amo. Nag-message idol, pabati naman po kay Miss MC Mauricio ng happy birthday ate. Pa-play po yung Heaven Knows. Thank you idol from Angie Baldres. Alright. Sino data nga Angie Baldres? Kung garon. Taga ano nga ta? Dito ay. Ate naka-sweater lata dito sa mga. Hi mga idol, pa-shoutout for special family from Nungnungan Uno. Ako, ikanta man basit iti Heaven Knows? Gagasak pa yun. Sige, agagas ka pa uminom ka pa iti Novacron. Awan iti ko ka, awan iti. Haan, just a few line. 2 minutes lang yan. Aji lang, ulitam DJ pangablaaw na ta ano ko. Idol, pabati naman po kay ate, Dory. Kay Miss MC Mauricio ng happy birthday ate. Pa-play po ng Heaven Knows. Thank MC you, idol. Ikanta man basit iti naliday. Naliday. Awan nagigim ti microphone ko. O sige, kastoy pa lang ibabag. Akong pedal mo She's always on my mind from the time I wake up till I close my eyes. She's everywhere I go. She's all I know. Though she's so far away, just keeps getting stronger
every day. Even now she's gone, I'm still holding on. So tell me, where do I start? 'Cause it's breaking my heart. Don't wanna let her go. Maybe my love will come back someday. Only heaven knows. And maybe our hearts will find their way, but only heaven knows. And all I can do is hope and pray, 'cause heaven knows. Happy, happy birthday. Happy, happy, happy birthday. Happy, happy, happy birthday. Happy birthday. Yan na natatayan. Happy birthday. Mauricio, siya apelido na kahit. Ada mo latik papakablaong obing ti. Iti? Nagan na yes siya. Di ay nagan nan. Yes, siya, no siya? Yes siya. Abel de la Cruz. Yes. Okay nga raw, dito na po din ang kompleto. Iti mo na nga oras, iti dahil man dito lang nga po 98.5 IFM, kawayan iti Idol Ting FM. Agsubli kami kalpasan ti sumugmo na nga, palagip.